ni saa cia bilingi wa mauvo. Ninawekwacho ni wethi wana muthenya wa kwa ilani wa katano wa matuku miongoli na atatu mwaini wa katano mwaka ni wangilili miongoli na itano ninaokithena na udhocha tumanidie ndini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 na ane kati wa mauvo alatukumbanisye. Alatukumbanisye ni vamwe na ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka uthingilile kana ndeiso ukwata Ruto mbau indi nowenuka 2027. Vincent Kawaya kwenda atongo ina monoma Wiper alamatana vika State House maika kala atenda mboka ya Ruto ukamba. Serikali ya Kenya kwanza kuetwa kwithanayo nthuku vyukukusi wa Kenya etina wathuku mimangai aingi kuwa waungu wayo. Ngusanisyo syama MCA na speaker kuendeya ukusi wa mbungeni ya Masaku. bilingi wa mauvo. Ni na udhocha na tuyambelilia mauvo maitunika na ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wathingilile kanandi saiti kila ona vanini kumekota ambao serikali ya President William Ruto aiweta kana kielelo chake kinene ni kuikithiani wa mung'uthula kuma utongoini ainene akauntini ya Mombasa kavinani kalau kunena na ikomano ya eki mama Savo ni waliana na uneni wa kanani wa komanie na President William Ruto State House valo kuweta kana ndesa kukwatiania na serikali itia uthiniki ya mavata maene ndondola vailite na kwithiwa iko netu vanene na siko sia ulusani ungi. Kalonzo ni wa mutula mote minister wa maundu manthi cia nzamu Salia Mudavadi kulia kutetea haki cia Kenya la manasi twendi ya Tanzania. Angelina Mose na livotino. Thank you. Ainene ava kauntini ya Mombasa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wetekana ndeti kila ona vanini kuthukuma na serikali ya Kenya kwanza athingilile kachelelo chake kinene ni kuming'uthula kuma utongo-ini usakwa nini ukitoa mwaka wa 2021. Don't want to engage in public altercations. Okay, you don't want to. Our responsibility, all that notwithstanding, imagine if today I joined William Ruto, the Gen Zs will be on my case. I stand with the people. I have no personal hatred of William Ruto, absolutely no. No hatred whatsoever. But what I have a problem with is his policies and the people he has put in office. Therefore, I choose to stand with the people. Kalonzo ni wawetekana ndakomana na President William Ruto kutoa iseonania wa kuthukuma meimwe aiwetekana ona mwanya ukaumila ndeti kila nundu ethi wa imavalucha ene ni utongwe wa serikali ya Kenya kwanza. Sidhani tulikutana na Ruto mwaka gani? Atuelezee tulikutana wapi? Unajua social media ingine anasema Kalonzo anakutana na Ruto State House. Saa hii kuna mablogger wa State House wa ajabu pengine walikuwa wana blog wakiona namsaidia kiongozi wao kumbe anamharibia pakubwa. Not this government. This one we have to take home. Tena mapema sana. The commitment is amazing. And we are doing it with the Kenyan people. Kumbuka hashtag Ruto must go. Hiyo ndio hashtag. Sasa niungane na watu wanaenda nyumbani? Hapana, sio mimi. Nwawetekana ni makukwatiania na ndongo ile ingi ngalikoni ya uliku ikithikana ni mamung'uthula kuma utongo ni President William Ruto ovamana kukitana na ulusani na ula wikinyete muno. Ila kuchao ni ufisadi, lazima jambo hili likomeshwe na wenye nia safi, uwezo wako na wanajulikana. Kwa hivyo ngojee muundo mpya wa upinzani, alafu zote tushikamane, tuseme jamaa waende nyumbani. Kwanza watakuwa one term. Na hiyo ni kawaida, walifanya hivyo in Botswana, walifanya kwingine.
uo kakavindani kala woto vya kumano ya miongo na ile yangu watu ni ya kimama safu wala mtongo uwa makuli ya kimama safu kuidho mstali nuambe ukitana na ulusani ovamana kuikithia kana ilovia siya mwene nthi ni siya atumika undu vailite. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Mumbunge wa Mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya endaine ndi makuma ukamba na muno ateti mawaipa alama tene konya naomba no wa President William Ruto wakatatu ukite maikatate kwambisia kivuvu cha kukalata President atambuke ukamba kuthima melati ya maendeleo. Kawaya ni wakathe komano ya tongoi ama kuma ukamba na ila inavikitwe ningi nya tongoi mandini aiweta ni siye matunda maingi na yuenda ala ameovudhisia ikomana hii manengenda ya na matongoi makendini la mana vikite umanoni umevo maaskofu kuma ukamba. Benjamin Mwaka nukuelesia. Itina wakikalo cha tongoi mokamba na President William Ruto wakatatu vetie mwandiki mukwatanithi wa UDA no laingi ni muyimba wa Mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya yuenda kamba medhuwe na na mainenga President ivinda mbe wa kuvania ndamboka yake wakamba yumo yangu ile kana sindu si budget ine ila muzumbi unadhania kongwenda ndo masembete muzumbi mamusembye nengenda wedi zindu ila zikwekwa yune ne zinumbe ya kusembete zindu ya kulea kenda kutwika muzumbi woka na zindu ila inadhaniwa ziba toka zindu izu cia mina obika zindu mathangwe meutangaza izindu si ukaitangaza nundu si budget ine na contractor yambe mobilize na mwewe matinga mambe othe wetu othe na muzumbi kuyanana na Kawaya nikane kumano ya kamba na President kuya State House na ina mausi ya manene monoki milati ya maendeleo yuenda lame utulamuti na kuvaka ndaka kumano yima lilikane inavikitwe ni atongo ya ingi manda ya mebo maki ndini tamaskavu nundu bela me kwaja ndina succeed ndine kata bela Messi kana ndina succeed ye tutele that yukulia success yo ichao yani wenda umbia andu mako mamwala kuma ebinda colonial times maya kwata maya na inji wa kilomita lamiu kwa silikali na yu mbia yu numeki wala mino mbia suti success isuti ndele that ndoka ite ya usenyo nundu edwa kwikia andu mako lami kuma kivande ne kuzimezelene isuti success yo success ni miao kedho Mwala kuma Mwala kuthika ngundo lelo situ athiwa twathana kilebinda no kwiki walami andu ame unena maenda ukriticize maomba nuonde maendeleo ndikwenda malilikanwe maikeze unena muno molo kana bishop kingoa naibo maikeze unena muno molo kana yezi president bishop anaibo maikeze unena muno meza kulwa kana BC bishop anaibo maike nene wia mayasia kana you and matwa mabu mo katika State House yundo zobe ni sawa mabuto itie tina nondo mundu akuana nebu yake ona we muzumbe actually we mwana akoko kamba agwito ebu yake ndakatia lakini mulika na muine na ndeto zumane kana tunaona bishop nani hizo nena ndeto zake buzoke saidi hata mwenda atongo ima kanisa na kutondo ima kanisa maitho ame politically motivated na wona mezi kana maomba no mamu thembo sume na bethi na vitu kwa mwene ndi na mo na mbepata wa kuetendewa nitwaeleza tuyikulia bepata mwao wa andu angi kutiwa netina Kawaya ingia weto tetuole ukamba wina uniko na vena vata kukwatiania na serikali no kana mwene ndi aunike ki maendeleo vata kusisia misingi ya siama indi ikulo ile nene ni yo uwa bata nula kwita kana uwa bata ni kila kiendete kwiko cha maendeleo nundo mundi nyekawaya nyani wese ni andu makwa membe ni na miradi andu makwa we mundu ndaye bomwe na bayetwa asietele mabalua metele mabalua metwe mabalua matumbi to meure kenda maima kamandi andu mosindo nyenda na mabalua na andu ala mana State House mundu naandikito balua wake express ni musumbe ende manoki kwa mwito ola tunatangazia kana be umba no maendeleo na siasa na maendeleo ni maundu makwituma wewe kindu cha wetela bandu ketuma ende mama ninye Kawaya nini tawa onekana ayumbe nini tawa ni mwene ndi boibaya aka ni invite ni thitwa ni twake tunini twa ngone mwaito ngetwa twa ni twa ikundi na ndithi nyene nitawani ni andu mebaya na ndithi kwa mundu utetwa akathi
Kebudia chuchuni chake nondo, it is not about. In fact, even the president, it is in many occasions to invite our president maundo na yoka. Ti lazima wize idi wa invite wani lazima wamba manda unene ambo mandi andumaku unene olonge ukati etina. Ingi kwena na muyumbe wa mwala nikana siendo sionde ile na sukumiwa kikalone ki cha State House ne siendo sionde si budgetine ya mwaka huu kite wa serikali. Lelo ingo weta ko lelo twaze ike kwa miaka yokite. Ti lelo ngukuyo lile chuma kejo kite na next week. Wezi they are already advertised. Na lelo serikali kwa advertise ya lelo te chauni. Lelo te budgetine. Bandio kwa lelo ina wetu ne musumbi. Tisi ya pinda dikoka. Ni lelo si within the next 2 weeks. Uziona madhanguni na muzumbe ayuka ukamba tayari to estimate kana contractor ile do mobilize ko the site kom lelo isi on ni chononi ya muzumbe aya maika la zumbe alangi mo kama katusomea sindu zyo nde ithangu izio tukasoma kila kitu na waya maiko kendo vilingo wa mauvo kumavamu sini lovi nyeneta wa Benjamin Mwakam. MCA wa wodi ya Masinga Central Joshua Kilumwanga ni wametola moti serikali ya Kenya Kwanza utongoni wa President William Ruto aiweta tayo serikali endhukuvyo ya kusewa vandi ya Kenya mwanga no mani avanene kuwa wakwadho kumimangai kula kuminete na ukusiwisio nisiki kutoka vandi ya Kenya aiweta nondongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukovo siandi kuma utongoni uyo mwakani wa 2027 Ben Musau na mauvo a Msia Mwanga yeweta weta muneni wa uona mukitei wa haki ni wametola muti serikali akatekwisa utongo wa President William Ruto aimeweta yo serikali ndhukuvyo ya kusewa kwitha utongo ine kwina serikali ndhukupyo itaile manyevo ile utongo ni Ruto na Mwanga nuru de uyaya this government come 2027. Oh, then I don't know walo my legada. Kuni mwatio. Mwaiti Mwanga yelekelia cha kendini wa ikusia ene ndi kwanzi ite kueleka. Ni waumani ya vanene kwa thembiele maikanisa ya Katoliki wala uminite na ukusi wa isioni kivathukanio vande ya Kenya. Father, kendukelwane ena choni na kena ngwata. Never athembi mbaito ni matona ingwa umunde nondo wa musimamo wa mono kana matena security no idie teba ni mwembe father on palesia na elesia nesa mundu unaena mina kuonde inyo ni kanaende athi kiwango kingi cha utabani obo umunde ndebo Yuyu Mwanga eweta nondongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukamina na kwa ovasiandi no kuma utongo ine mudhuku kwisila kula sia mwaka ni wangilile na miongoele na muonza na hindi tabika 2027 tiyosa Kalonzo wa Musyoka nikanate mutuikilie musumbe wa dhe ya Kenya na niendo mwia anwalo muunyeche ina mama imwe Kalonzo ni mama tatembete nyinine mbete na ambayi la ingine siyetikile Kalonzo achoe dikitiki yunga magwene mei Teki unga magedemi. Tabika 2027. Nake Kalonzo nukwenda obunga ni wena mundu. Mundu wena mabui. Mundu umutetea. Nakati wa ndotu mwendo muizizia. Kwa nono ngwigwa. Mwaka nudona ino. Na nyo mwigwa noni tete mutumia ku. Kanati ogui. Mabui yetu ni na muti utetea mundu. Nyenzi okindina atengetia. Notanga azete nyeni ende na obo kumandu mama Masinga Central na kama 2027 ibela tsione ikenda sibukelele cha sibu kikokelelwa cha Mwanga kikokelelwa cha Mwanyo kikokelelwa cha Kamene kikokelelwa cha Kabindu kikokelelwa cha Ruto kitegada namba ile winga baike bila ndetia kila ndetia no cha women representative Vilingi wa mauvo Mutongo TV kumava Masinga kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau.
Itina wa spika wa mbunge ya kaunti ya Masako Mwandu Anne Kiusia kuandika valua wa kusiokewa kwa sikalosi ya mbunge haileti kana ni wako manananzama ya andikani mbunge ni na kufikia wiwano uyu itambia ya spika Kiusia kufikia wiwano wa kuvungua kwa mbunge na nzama ya uandikani mbunge ni ya kosowa vanene ni monini wa spika Stephen Nzoe Mwandhi na ulawa weta kana itambia hii wadhokanu na miyo ya mbunge ondumwe na katiba ka Kenya ingi nwakulia spika uwe veteki vilani ki tawona ni wanda yanda weta kana ethi twe haitoa isia maondo undu vatailite Daniel Mwongela na livotino. Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Nzoe Mwandhi ni welesekana wanakutuika valuo sunu utumiwe ndonanetie kwenana na miao na ni valanthini wa valua uu spika wa mbunge ya kaunti ya Masako wetie kana sikalosia komiti noisi wake tene na ma MCA unewothi wa utambuka kundu kikivothokanio undu ketina wa ma MCA kwitha mambiisie sikalosio kwi umundi miweta kana siongamitwe uvathukanu na miao umundi takwata valua kuma kwa spika ula ukwasia County Assembly Service Board nine kalendeo na maasia mbunge nebingue ila wabingie eweka asa nebingue angana sijui komitisi kwa manewa kwa mbelilia lakini kithiwe itina wa idhi kwa asia eyo kana machea nundu mwea we asia chairs ni matona ku request for a committee sitting ti speaker emana request yeyo na members ni mokie na maende na udhoko mawe yao wa mwene ndi katika committee already maende lakini tino wachu ni wongelela kwandikwa balua ase wabingwa mbunge na andwala aliende na andu matena authority ona banini in fact akita kuongelela kuona ni incompetence yake ndio la woke la wa sia County Assembly Service Board inene committee sittings inene plenary kubingwa kwa plenary we maanisha mbunge zona ndio tongo ko akita kuongelela muno kitauni hii kitauni kibo yuni ndio akita kuongelela tondo ithi tu is organize na tu kana board no inene sindu isu paipata na biki tumicha kwitha noto na motongoi utori organize tongo ya lang bunge no the majority leader bunge no the deputy majority leader bunge ona the minority leader na deputy mao anwala mailite kwikala ndi kunene ya issue sia mbunge tabingwa kubingwa kwa dijo na sinusa muthembozo mweo asuni ni wo ori organize kana nimo mailite ko kuna sinusa muthembozo lakini kuthi kuoza andu mateze plenary yomba na wende andu mataya thukumimana ona mambunge nundu andu azuma gita kunewa retainer ma service board maumetenza moke kwasia mbunge nebingwe izu ni illegal na it is a serious in fact ni serious violation ya miao ya ndino na katiba onki munini wa speaker Stephen Nzoe Mwandhi ni wa mkule speaker eke unuwena ndaya kwa thuka kivilani ndaweta kana ame mbunge ya kaunti ya Masako maina mwikio nake na ethi twata thukumite undu vailite na nundu ucio akeveta kivilani ni kendo tungu wa mbunge tone kwa ila lakini yukila tuona aidi ku discuss sindu sia plenary sia na committee sittings na andu mateka lae mbunge andu matezi mitala ya mbunge metwa service board ni gross violation ya katiba ka Kenya na mea ila yonde ko no speaker kila muthena ya muka kwiko makosa itina wange umunde ajika yeu ni ajika thingi na kieni cyo tumatwa asia akitwa ku resign na thino kanondo ndeza kutona na sindu sia mbunge netwa izinda tona na nokwana noende na kuona kana nde utona nondo aende na kwika mabitio itina wa mabitio ange na yu nondo ende tena nena asindo no matona tateko mwilela senate ni itanie kwesela senator yuto senator Kavindu ni itanie senator senate atoketha wa kwa kele nikenda nende tenda taka manei sindulo wekite kana isi aguo ni selite kana sielite nondo kwa uone kana netesesi no bathoka na myao sionthe na mwene ndi akasisia on Tuesday idite ready tikawete sindote weta na akawete ila wekite nikenda tumane ala correct now Daniel Mwongela Mutongo TV kuva mbungeni ya kaunti ya Masako. Tuikunikela mwema mawoni yala mwamwetu kukunia mwavoma itunikana Joseph Nyama Asia ukitaka hambia Ruto tutengeneze lami ya kutoka Mwingi tuseikuru tutamshukuru
Mary Musyoka kasya waterboat wa munyu tuikala saroda sumanene yulu wa movola makawayo kwasekana atongo imaili toka lata ndambuka ya President William Ruto ukamba. Dominic Mutua kasya bwana nzoe ivia nduma masaku tuenda maindeyo noti kawusu uende sie na nundu nituisi kanawe uenda kuosa kivila cha speaker sini mavo makonete kusioke wa kwa sikalo siambunge ya Masako. Mutoko TV ya manyaka na ando asuti ya thokomi mangai yendi ni mangai wandhino eto Daniel ni mavo makonete asuma kawaya kukalata kwa President William Ruto. Ndukathiva sana tusioke theti na mavo wangi alato kumbani siende ya kumya mawoni maku kwesila mtandao wito wa Facebook Mutongo TV kana kwesila nambani ya utumani mokuve. Ndukathiva sana. Ivinda vyanea mauseo makuki ya kwa ulaisi mono na nicho kitumi Silver Hills Training College ikukwete mauseo matema ila palawe ukwenda kwitha caregiver kana nursing assistant ukwata masomo ndini wa kosi Certified Nursing Assistant, Certificate in Caregiving, Counseling Psychology kate wa ingi mbinge wosa ni wina discount wa mui wa katano oyune wende na nitu unenga momanyiwa accommodation kwa ivinda ya mui mandu obamwe na leu mui ma nyumba situ sina security nzeo kwa umusiaina momanyiwa ndukethi wenanzika semba mituki wiyandikithie va Silver Hills Training College Machakos Campus va musini wa Masaku Sartaj Building ngoloba ya katano bakube na Massmart Supermarket kana ukune simu kwisila noti monza ile itatu imwitano ile itano imwitano 0723 152 515 kana noti monza itano kenda noti zandatu ile noti monza 0759 006 207. Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. When we see kwisila the UTS Sacco Savings and Shares nutonya kukwata vaita museo ndeni wa kila miezi 3 wa iya mbesa na bado mwaka wa dhela uinengwa vaita unge wa mbesa sionde ila wa iya mwakane yani dividends na kwa interest kana kilungu chose ya museo vyo sieva kuwe kunenganwe yini buso yaku ya kwisobesya mwanya museo vyo wa kukoba mbesa ibindane yukite owende na kukedhanesa kana kukwata mbesa nzeo kwisila mbesa ila wiyete yani Savings and Shares though wa shares ya silingi ngili miongo etano na kuambata na uitani ya kilungu chose ya kana interest rate ya 2% ndini wa kila miezi 3 kana quarterly kana 8% kila mwaka yandini wa capital shares kwambe ya silingi ngili 10 na kuambata ndini wa kila miezi 3 ukwate interest rate ya 3% na 12% kila mwaka ikundi ni inisi ya kuyambesa kana micro group savers ya kwambe ya silingi ngili 3 ukwate kilungu cha usiao kana interest rate ya 2% ndini wa kila miezi 3 na 8% ndini wa mwaka waku wa uiwa mbesa ni usiao kalilikana kana interest iene utena mbesa ila inengana we mwaka wa dhela kwa member on them ondo we yandikithia mituki no wo ukwambe ya kusobya mbesa mituki thoke obonge wa UTS Sacco ulawe bakube naku kana utukunie simu kwisila noti muonza itano dhandatu nyanya inya muonza kenda oyu UTS Sacco together we prosper. Ni na uthocha ingi vaikana kakwata kisomo kiani umawithi lulukone matena mowo ni uneni wa mbunge wa Kitui West Edithe Enyenze Kamindani kala watongo seseso ya kuvingwa milati kivithokanyo ila na kelelo cha kulolomelia mowo na kwa ili ya kisomo kilione mbunge chake Nyenze ya siakana vaimaendeyo mama na mesa utwai wa Kitui West vate misingi milumi ya osese na mowo ayenda ngwatani wakati wa enende na serikali ya kaunti kwekithia kila mumanyiwa ni wasome ya mawithi lulukone mailu hata wamelati ila wavingwa ni vamwe na isese ya polisi maofisi manini makivu ilasi kate wa milati Onesmus Chalo ni mwadikto mavoku makaunti nesu ya Kitui. Moyumbo wa Kitui West Edithe Enyenze ni wavingwa na kunengana kisese cha polisi cha tolea kula kuma ofisa ma polisi na kana kiambe na kutomeka kisese kiki na kwene kinando cha NGCDA vala Nyenze wawe ola weta kana kisese kini kionenge Kitui West usese wa kuyana vamona kwekile maofisa mo sese ni makwata vandu vakwe kalela meodhu kuma enende security na wani ni mikite mbe
nundu atuketha twina security maundu ala angitwika twina mbogo kou ninakithitie ma assistant chiefs offices inakithitie maofisi ma chifu na ninakithitie ma police stations ikenda security ito tumisisi etina wakini wathingwa maofisi kautamani ni makivo kesioniki iweta maofisi ala wakite kesioniki ni kauta na makivo ala matena maofisi mbiki avau na mambisi kutumia maofisi ala mavikite na kuthela onethia ndambite kumanengane no kwondwa kwambia kutumika nanzie ku commission kana kunengane miako ila nzelu kwa enenzi na nimbingi pyu ila nzelu ndanenganite lakini nundu owevinda ningwithia ngunengane ombola kila mwe makwate na mitukiwezethia ni malika lakini kila ndonya kukulia ni kana kulethelete mwikulio o mwanya ofisini ni kenda withia ni malika twikekale mundu ta commission ite lakini ni kwatia twivika mwiwa nyanya cionze ila mbake nithia ni minete ku commission ikenda withia ni nanenge mwenenzi Nyanze hatua isiaseso kiliona mbunge kibala watambuka maskulu ni kauta kuvingwa ila asili na kuene kinando cha NGCDF mwana science laboratory cia kio mundi ciana zitu zikasoma na hiyo ndio tukethia twina ui niwe wambililio womani tukethia twina ui wa mabuku ona mundu wina mathangu macio na wikite usomete nesa ethi ato na gwika business nesa ethi ato na kuima nesa ethi ato na kuplan maundu make na keka nesa kou kwitu kitwiwes tuhikawa tuyani cash crop na mbua eyua nesa kou kila mundu akekwatia kisomo akakwata kisomo yo kituminire yangu kikasa kila mundu akwata kisomo uisethia undu wake weza kwikionete business witha no ifaulu kou kisomo nikibiritie mbe na nikibiritie mbe kwa kuhakikisha kana kila skulu kana kai skulu ina infrastructure nzio class ni nzio na environment ni nzio skulu ni mbiye skulu ina security kwizi akana katibu kethi usomanesa moyumbo iweta bakisomo kekwatikana batema ithuluko makwela makusomea amanyua ola wetakana nengeta wito kisomo no sese iketwi west no kana kwikithia amanyone makwata kisomo iweta bandu batemo wo faikwatikana kisomo na kisomo no kethia nao ko ina security kwithi atwithi skulu no ketha ciana ni cia semba ni wia ni chau kou security nao ni mikite mbe tujiunge na mama tusonge na Delivota Blingwa Movomo Tongo TV Nito Onesmus Chalo. Profesa Joseph Nzioki Moteti na musomi kumwa masingani wa mienda serikali huka na kinando kimwanya na kutungia ni ilovia sia kisomo sio ndeva mweni kana kuyanesia mwiyo wa katiba wa kisomo kitende Nzioki weta walanyo wa basari withite utena uthi na wiana nunthini wa unengani wasio na kitumini kiu kumisia amwe mainendi la methi temate vikiwani lovia hii oingi Nzioki ni waendeya na kuvuthisia utongoi wa ambunge ala methi tukivila ni masinga ovumwe na wendi wa amwe kusiokethia siasani Ben Mosao na mavoa ineni Nzioki akalakala masinga kavindani kalevi kire cha thini cha mathiko Profesa Joseph Nzioki ni waendekethia serikali kuka na walani wa kutungia ni ilovia cia kisomo sio ndeva mwe kwena na mwea wa katiba wa kisomo kitende vi aiwera kiki katonyeka ketha mbunge ala mevo makaugitia muvango uyu katiba ka Kenya na mea ya Kenya ya cia kwale wana kindu free and compulsory basic education numwezi free ni jau numwezi free ni jau numwezi free ni jau nige nomota kuivia kiwa na ila tukuka baba ukaweza kuivia mheshimiwa wa ambassador na katiba ka Kenya na mea ya Kenya yaze kuiva na kisomo cha maana na ila ambassador siweza kuka itweka kana ukasilele kwa ambassador na na kana ka Kenya entitlement ya free education ni mwanda musa kuwe mutongoi utona imbunge ni akasia hii ulamu yao waki katiba na waambi ya Kenya waze kuwa free basic both primary na secondary education yeye free Nzioki weta walani wa unengani wa basari kwa manyiwa withito tena uthei na wiananu ni kwitha nduonde maithito maikwata basari ithi na ange kutiwa makiumia nondo na tuunene angosi ambasari wewe ngania kwa kutuyo kunenga na mwana wa Kenya labda nondo tunene support na itwika ta punishment ya upanishi mwene nthi kwa twende tuyo kitia tongoi alame sema mbele ya mwangu
atongo ita mwajo na langi kila maele na maimu kitia nila miwa kume kalakala mpaka kakugulele Mungu aditie tinga wasi ambasari Mungu aditie kula kutema MP basari jo yukuma CDF jo yukuma Okavindani kauzi okini waende na kuvodhisya utongo iwa mbunge ala methitwe kivilani va masinga ovamana wendi wa mwe kusiokethia siasani koko kwito ni twithu vana ando ingi ba arana mona nondo mwikano na wona ne mundu vanite kuma masinga ya twiga constituency mukanuva wa Kiluta mukanuva mheshimiwa Kiku mukanuva mheshimiwa Laivo Mwalio na njala maimbe labda ndamesi nikita kumeuga daila mwanuva yumbe mbatu wa mbunge makatevye mabuya tatu chambe makatabanyi mathina menu Mungu atitie na chakeni kasevye meao Mungu atitie na chakatatu makeki kindu kitawa oversight ni ku make sure kana serikali ila siku inathi utena meao na mawendi mayanenthi na ni kubukuli andu maba banzukini nondo myandu wa somu myandu wa ele jambe yao na andu wa somu engineer na andu alangi naoni na kuko nzukini no bona no bongo na myandu mwithitwa mwene mbe na myandu mwithitwa mwingine biti usomethia na sienu no ngilamo mambe mutongoi ula ukuelewa lo dunia liva tuendete va na tumete va vilingi wa mauvo Mutongoi TV kumava masinga kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau Nemo vyamwe na musaisia wa Mutongoi TV nondo wakutoa kusakua kuilo la vilingi wa mauvo Sharondinda Mwa ndeve siya kunengelila mwovo kwanzia ya meko ni kuendea kiwio cha kwaila. Nita Beti wa Mwania.